Okay. Manuroy mi karon sa Parkview. Parkview, Mindview. Mo na mga lugar nga sa kao, no? Okay, mo na lugar ng mga sa kao, no? Mines View, Isdatan. Ate, Georgie. Wait sa. Citizens in the claws of gray. Gray morning, gray evening, gray day. Gray faces talking shit on TV. Parties this, how can I believe in it? Nobody there in who we can trust. Tell me please who made this choice for us. Silence outside the stars boxed in cage. It's like our deepest fears are now a blind breaking. Draw the line, chain the laws on you. Don't shop to eat the wealthy jobs. You know who are found. Left me shouting hell. Cause like we're hell's bad man, oh yeah. Feels like we're hell's bad man. It's like a mice in a labyrinth. Have some sex, have some weed and absinthe. Live everything on the outdoors. Stay frustrated, cause to be shown. Stay bored. There's all the rules, primitive minds. It's chemistry controls the highs. No need to run, no need to crawl. Borderline chain the laws on you. Don't shop to eat the wealthy jobs. You know who are found. Just let me shout it down. It's like we're hell's bad man, oh yeah. Feels like we're hell's bad man. Naig kita nih nga. Speed lang sa, dungan lang sa. Okay ra nga naka, okay ra. Georgie! Dito na, dito na. Ikaw ba? Balo ka kamay ka ng mga. Laws on you. Don't shop to eat the wealthy jobs. Okay, ato niya po niya. Maos, sila kang pulgin. It's like we're hell's bad man, oh yeah. Oo, nawag. Kamusta na ka? Oo, tanawa na. Oo, wa na. Na. Woo! 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 A bird living in there. Ayo pagkuhan ha, mahulog ka ha. Di ba, big lang ha. Ate, hold this ate. Wow. Wow. Tatay! Tatay! Hold sa, ano be? Hold sa. Wait lang. Then, i-picture lang ko. Georgie! George! Awan, kay magkuhan sa ko, push up. I-change ako ang video. Video na na. Messi. Video na na. Tatay! Tatay! George! George! Georgie! Dala ka!
Tatay! Tatay mo! Tatay mo! Tatay! Tatay mo! Tatay! Tatay! So guys, tatawin siya niya. Tanawa natin yung view. Si Mama! Maan ni ba? Sakit yung manawag si Mama. Inanhina na ganina. Ito nun. Brad, sa imong ikasulti sa atong experience. Kaway-kaway sa... Oh, picture ko yan. Sarap dito. Sige, ready. Wait lang. Solid pa rin yung bakasyon. Sige. Ano ka, tatay? Ready, 1, 2, 3. Okay. Ali! Sige, ate. Sige, sakay to, ate. Yeah. Wait lang. Ali, kay magulit Sige. Ali, karon kay tatulo ni George. Sige. Dali na ang kay tatulo ni George. Diya ba o tungtong diya o? Dili sama. Sige lang ma. Again. Okay, diyan lang ka. Ate, sa abos lang ka, ate. Ay lang tungtong, diyan lang ka. Abos lang ka. Sige. Ready, ready. 1, 2, 3. Go. Okay. The question is, how can you get out? Wait sa ate. Cellphone ni mami. Ate, cellphone ni mami. Wait. Mom, baby picture. This is so fun. Pura kabalak. Pinadok makadiya. Uy. Yay! Picture na na. O, ikaw na. Mama! Ma, ako nga. Picture ko nga. Paras kay ka ha? Awal sa nungong be. Sisbuan pag dali na bungay. Gakahadlo ko. Kisap lang akong picturean mo. Ako. Magtarong ba? Awan sa mga Kami ni George. Kita George. Kita picture ta. Di anak kamot. Kayo layo dong. Tanaw kay Mama, tanaw mamalay. Okay, so nami karon sa Mines View. Nindot kayo, makita ginato no ang tibok kayutaan sa Bukidnon. Woo, probinsya sa Bukidnon. Nice kayo ang mga views. So, look at this. Wow. So amazing kayo no. Kita nimo oh. Unsa kita ka habog no? Woo! Okay, thank you kayo no. Grabe ang framework na gibuhat sa Ginoo. Kay mao gyud. Kita ginato na. Tanaw mamalay. Here, look at you. Smile. Panaog nami. Bye-bye. Thank you kayo sa nindot kay nga view. Bukidnon. Uy, Mines View. Mines View. Bukidnon. Mines View. Lago na to ni, no? Ako i-recommend.
sulod ako di alay. Ako, ate, bebe, picture sa be. Come on doon, ibo. Ako i-recommend nga mo bisita sa Mines View. Woo! Oh, Dali na, boom. Boom. woo! Ano ka ba? Dali lang, Okay. Okay guys, panahon kami. Push up sa ko, be. Be. Ano ba? Paano ba? Okay. Hey! Panahon kami. Di pa natin pila ka steps ha, ang Mines View, para nga makita nyo. 1, 2, 3. Okay, pabalik kami sa mong sakyanan. So, thank you kayo sa pag invite mo kapit mi sa Mines View. Okay, so kung lang tao, no? Simple lang kayo pero nindot kayo dito sa ibabaw. Klaro kaayo ang Bukidnon. Nindot sa kayo lang ano, lugar oh. Eh, lunhaw nga yung mga sagbot. O, napod si Brad oh. Brad! Sa'yo may kasulti dito sa Mines View, Brad. Okay kayo. Balik-balik dito ka. Makabalik yun ka ba? O, libre pa ihi ba? Libre ihi. Ehe. Ah. Yan sa tabi. Bisag asa na ihi ba? Okay. Thanks. Kanang konyo overview niya na lang ta.